Ja sam Mirza Pojdić, aktivista za prava osoba s invaliditetom i zaljubljenik u sport. Svaki dan je pun avantura, humora i izazova. Moj cilj? Aktivna ultralagana invalidska kolica za povratak biciklizmu, maratonima i mentorstvu mladima sa invaliditetom. Svakog dana doprinosim borbi za prava osoba s invaliditetom i sjajno se zabavljam. Piši mi Google recenzije o pristupačnosti objekata. Svaka takva recenzija je mala pobjeda. Što više toga uradim, to bolje. U svaki dan nastojim unijeti dozu humora. Smijeh je besplatan, ali moje kolica nažalost nisu.